Nu ką, susirinko visi, tai galim pradėti. Tai džiaugiuosi galėdamas jūs pasveikinti Tarptautinio teatro festivalio Teatrum vakare. Ką tik matėme išskirtinį spektaklį Amžinai. Galbūt verskite. Bueno, quiero felicitar a todos ustedes que reunimos hoy, esta noche, en el Festival del Teatro Internacional. Sukurta Kuliunka teatro. Que vimos un espectáculo que hecho por el Teatro Kulunka. Režisierius Inaki Rikarte. Ajá, y director Inaki Rikarte. O šį vakarą turime išskirtinę progą pakalbėti su pagrindiniais šio spektaklio bendraautoriais ir aktoriais. Y hoy tenemos una cosa muy importante que podemos hablar en directo con los actores y con el director. Garbin Insausti, Garbin Insausti, ajá. kuri yra ir Kaukio autorė. Y ella también es autora de las máscaras, ¿sí? Edu Karkamo Edu Carcamo ir Jose Dalt. y José Daut. Taip pat noriu pristatyti mūsų vertėją Kristiną Kulvietienę. Quiero también presentar a nuestra traductora, Cristina, que soy yo. O pokalbį moderuosiu aš, Jonas Viršilas, šio teatro aktorius. Y moderador será Jonas Viršilas, que es actor de este teatro. Iš tiesų, gerbimi žiūrovai, noriu paprašyti, kad šis pokalbis būtų kuo mažiau formalus ir jeigu bet kurią minutę jums kiltų noras kažko paklausti, drąsiai klauskite, nes noriu, kad šis pokalbis būtų daugiau diskusija, o ne mano monologas. Yo imagino que los actores entendieron algo porque Jonas pidió que todo público participara en este evento como coautores y que sería una discusión muy cercana, muy cálida. Ir pamėginsiu aš tada pradėti šį pokalbį, jeigu man leisite, ir paklausti pirmojo klausimo. Y quiero empezar yo, quiero dar primera pregunta. Tai šiaip tai yra ne pirmas Kuliunka teatro kaukių spektaklis, tai jeigu aš neklystu, yra trečiasis. Este no es primer espectáculo de Teatro Kulunka, es como entiendo tercera, ¿sí? Šio teatro krypties pradžia buvo spektaklis André Andorin. Ajá, empezaron con André Andorin. Tad pasidalinkite, kaip gimė idėja kurti naują nebylaus kaukių teatro spektaklį Amžinai. Ajá, y quiero que comparten de dónde vino esta idea hacer otro espectáculo con máscaras que vimos hoy. Labas. Nereikia versti, aš manau. No hay que traducir. Perfecto. Well, first of all. Empiezo a hablar. Tenemos una traductora en castellano. Sí, no puedo creer. Muy bien. Iš 35 šalių pirmą kartą turi vertimą iš ispanų kalbos, tai jie truputį patys nustebę. Acho. Bueno, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué seguimos con las máscaras? ¿No? Hace 15 años que realizamos nuestro primer espectáculo, que fue André y Dorin. Aha, prieš 15 metų, kai pastatėme pirmąjį savo spektaklį André y Dorin. Desde entonces hemos recorrido como 35 países compartiendo esa historia. Apvažiavome 35 šalis, dalindavėsi šitą istoriją. Cuando nos pusimos a trabajar en este primer espectáculo no teníamos experiencia previa en la máscara. Kai mes pradėjome pirmąjį spektaklį, mes neturėjome jokios patirties su kaukėmis. Pero sí, poco a poco descubrimos un lenguaje con el que podíamos llegar muy lejos. Ir po truputį vis atradome kalbą, su kuria galėjome keliauti vis toliau. Y que además llegaba de una manera muy directa al espectador, sin el filtro de la palabra. Ir supratome tai, kad kaukė duoda tiesioginį ryšį su žiūrovu ir kai nereikia žodžių. En la compañía, después en 15 años, hemos realizado en total 6 producciones.
Aha, per 15 metų padarėme 6 tokias reprodukcijas, 6 variantus. Pero es verdad que esta es el tercer espectáculo con máscaras, porque quisimos seguir trabajando y explorando en este lenguaje. Ir tai yra 3 spektaklis su kaukėmis, todėl kad mums patiko atradimai, kuriuos duodavo šitos kaukės. Labai geras atsakymas. Nebent gal kažkas dar nori Muchísimas gracias por la respuesta. Iš tikrųjų paminėjote kaukės ir visgi, ką leidžia pasakyti kaukė, o ko neleidžia veidas? Man čia šitas įdomus klausimas. ¿Qué permite la máscara y qué no permite la cara? Bueno, la máscara ha supuesto un lenguaje nuevo por descubrir. Kaukė tai yra nauja kalba, kurią mes atrandame. Tai yra naujas mūsų atradimas, nauja kalba tiesiog. Nos ha permitido encarnar personajes que de otra manera no hubiésemos podido hacer. Mums jinai leido įkūnyti tokius personažus, kuriuos kitu atveju negalėtumėm įkūnyti. Personajes de un género diferente al nuestro, de edades muy alejadas a las nuestras. Tai ir kita lytis, ir kitas amžius. Pero sobre todo descubrir ese lenguaje que ha hecho que desarrollemos una técnica y que conectemos de una manera muy especial, muy emotiva con el espectador. Ir tai buvo galimybė ir yra galimybė susijungti su žiūrovu kitu būdu, kita kalba. Būtent kaukė leidžia susijungti su žiūrovu kitaip. Como productor, Aha, kaip režisierius, abarata mucho el espectáculo. Taip, spektaklis labai daug reikalauja, labai daug išsunkia. Porque no necesitas 16 actores para... Ir tam labai gerai, tai yra ir ekonomiška, todėl kad nereikia 16 aktorių. Labai, taip, labai logiška, praktiška. Praktiko, muy práctico. No es verdad, ¿eh? No. Nesakė, netiesa. No es más Pamelavo. barato. No, pero a la hora de contar una historia y digamos que nuestra gran virtud Tuo metu, kai pasakojame mūsų tos didžiosios arba tiesioginės tikrovės istoriją, es cómo usamos este lenguaje para contar una historia convencional. Mes naudojame kalbą, bendrą kalbą tam, kad papasakotumėm tą istoriją. Ahí nuestro trabajo está en esta partitura de acciones cotidianas. Mūsų darbas yra ieškoti kiekvienos dienos kasdienybėje tiesiog tų niuansų, detalių. Aparentemente realistas, kurios būtų pakankamai realistiškos, pero que son una coreografía. Bet taip pat, kad tai būtų choreografija. Para que el espectador entienda la situación Kad žiūrovas suprastų situaciją y entienda lo que les ocurre a los personajes. ir kad suprastų, ką jaučia ir kas nutinka personažams. Y si lo hacemos bien, Ir jeigu mes tai padarome gerai, el espectador puede escuchar la voz de los personajes. Žiūrovai gali netgi išgirsti personažų balsus. O puede ver a los personajes reír. O gali matyti, kad personažai juokiasi. O llorar. Ar verkia. Pese a que siempre es la misma máscara. Nors yra visą laiką ta pati kaukė. Tad paminėjot personažus ir aš pats esu aktorius, tad man labai toks įdomus aspektas iškilo tada. Janas dice que él mismo trabaja como actor y como ustedes nombraron personajes, él tiene otra pregunta. Kaip vyksta visgi tas kūrybinis procesas su kaukė? ¿Cómo sigue el proceso creativo con la máscara? Ar pirma atsiranda kaukė? Primero aparece máscara. Ar visgi personažas? O primero personaje. Pues Garbiñe, que es quien diseña y fabrica las máscaras, va a contestar esta pregunta. Aha, jinai sakė, kadangi jinai daro tas kaukės, tai jinai atsakys šitą klausimą. Nosotros desde el principio trabajamos con la máscara, con el objeto. Mes nuo pat pradžių dirbame su kaukė kaip su objektu. Es verdad que luego el proceso de crear el personaje va un poco de la mano, ¿no? A veces la máscara te ayuda, bueno, es un proceso siempre muy intuitivo. Tai yra visas procesas, tai dažniausiai intuicinis procesas, nes kaukė padeda.
incluso también en el proceso de la creación de la propia máscara, es un proceso también muy intuitivo. Ir netgi pats kaukės kūrimas yra labai intuityvus. Es en el lugar de ensayo donde vemos si esa máscara funciona en el sentido de que cuando comparta su emoción el público pueda sentir algo, entender algo. Ir mes visada tikriname, ar kaukė padeda, kai mūsų publika nori pajausti tą, ką jaučia personažas, ar reikia dar kažko truputėlį. Y ha pasado que ha habido varias máscaras que han llegado hasta el espacio de ensayo y hemos visto que no funcionaban y hemos tenido que apartarlas. Taigi išbandėme ne vieną kaukę ir pamatėme, kad kai kurios kaukės nedirba ir teko jų atsisakyti. Les hemos despedido, sí. No, ya. Tai tiesiog atsisveikinome, numetėme į šalį, nes nupratome, kad visiškai netinka. Pero luego como actores es verdad que nuestra manera de trabajar no es, ¿cómo decirlo? No trabajamos el cuerpo de una manera muy técnica. O sea, somos muy técnicos luego a la hora de ser claros y rigurosos, pero no hacemos una técnica corporal para mirándonos al espejo, hacer un cuerpo. No sé si mes kaip aktoriai, sako, dirbame, negalima pasakyti, kad neturime kūno technikos, bet nedirbame prieš veidrodį, nežiūrime prieš veidrodį. ¿Observan la reacción de público, de espectador o cómo? ¿Durante la función? Durante la función, sí. Spektaklio metu visą laiką stebi publiką, kaip publika priima ir ar suveikia, ar nesuveikia, reikia kažką truputėlį pridėti. Es un trabajo muy terapéutico. Tai labai terapeutiškas, terapinis darbas. Para el ego del actor. Aktoriaus pasirinkimui, aktoriaus tiesiog, kaip jisai save pristatys. Porque el trabajo es al servicio de la historia. Darbas yra pasitarnauti istorijai. La construcción del personaje estará al servicio de la historia. Ir personažo kūrimas irgi tarnauja istorijos perpasakojimui. O sea, el personaje será como nos interesa o necesitamos que sea para que la historia continúe, ¿no? Taip, ir personažas mums turi tarnauti, kad ta istorija tęstųsi. Y es un trabajo muy anónimo. Tai anoniminis darbas. El público no sabe quién hace qué. Ir publika tikrai nežino, kas ką vaidina. Entonces, por eso no trabajamos en la televisión en España. Todėl nedirbame Ispanijos televizijoje. Pero es muy, para un actor además es un trabajo, el método es muy prueba y error. Kaip aktoriui, tai yra metodas toksai bandymo ir klydimo. Entonces, se construye la historia sumando muchísimas equivocaciones, sumando muchos errores. Istorija kuriama yra sumuojant visas klaidas. Y a veces hay que manejar esa frustración de que las cosas no salgan a la primera, ¿no? Taip, reikia dažniausiai tiesiog vairuoti, išlaikyti šitos visus dalykus, kad iš pirmo karto nebūtų taip, kad aktorius nenori toliau dirbti. Tai manau, tai puikus sprendimo būdas aktoriams narcizams. Que dice que es muy buena solución para actores que tienen narcisismo. Iš tikrųjų, jūs kalbėjot apie kaukės, kurias mes girdime, sėdėdami kaip žiūrovai. Hablaron sobre las máscaras que nosotros cierto escuchamos como espectadores. Ir iš tikrųjų jos kuria tokį bekalbį kalbiškumą. Y ustedes creen una lengua sin lengua. Ir ta visa istorija, kuri nuskamba, jinai nuskamba iš tiesų tik muzikinėme fone, bet bekalbinėje formoje. Y toda la historia está contada con música, con fono de música, pero sin palabras, sin ninguna lengua. Visgi, kodėl nusprendėte ir ką jums reiškia ši tyla? Ajá, ¿y por qué escogieron silencio? ¿Qué significa este silencio para ustedes? Tyla. Hay que pensar. Reikia pagalvoti. Bueno, yo creo que es importante que Garbiñe y José, como productores, decidieron en un primer momento para la creación de André y Dorín utilizar este lenguaje, el de las máscaras. José ir Garbin? Yeah.
Aha. Jie kaip autoriai nusprendė nuo pat pirmo spektaklio naudoti šitas kaukės, nuo pirmo kaukių spektaklio. Ne? Pensando que tal vez una historia universal podía funcionar bien con un lenguaje universal. Kad universali istorija reikalauja universalios kalbos. Entonces no es tanto que elijamos el silencio para contar la historia, sino que al no tener palabras, es decir, que el silencio y la música toman mucha relevancia. Ir negaliu pasakyti, kad tai yra tyla, tai buvo toks pasirinkimas, tai buvo žodžių tyla. Kitoje skambėjimo ten yra garsų be galo daug, bet žodžių tyla buvo pasirinkta nebereikalo. Muchas veces en nuestras obras de máscaras la música llega a ser como un personaje fundamental. Dažniausiai kaukiams būtent muzika suteikia tos gyvybės, suteikia aplinką, suteikia emociją. Y algunos silencios pues se vuelven muy elocuentes. O kartais tam tikros tylos pauzės, tie tylos etapai būna iškalbingesni už bet kokį garsą. Smagu girdėti. Na, o dabar norėčiau keliauti prie pačio spektaklio. Ahora quiero hablar sobre este obra, sobre este espectáculo. Dėl to, kai žiūri Lietuvos ir Europos teatrų repertuarus, Porque cuando vemos el repertorio de Europa, de teatros de Europa, labai daug yra tokių grandiozinių temų, socialinių. hay muchos temas muy, muy grandes, muy sociales, muy O muy jūs altas. atsigręžite į tai, kas yra labai kasdieniška ir intimu, tai yra šeima. Y ustedes escogen el tema de intimidad y de cada día, cotidiana, temas cotidianos. Kodėl jums svarbu apie tai yra kalbėti? ¿Por qué piensan que sobre esto es importante hablar? Pues la verdad es que es nuestro tercer espectáculo de máscaras y en los 3 espectáculos hemos abordado historias que suceden en el núcleo familiar. Visi 3 mūsų kaukių spektakliai kalba apie tai, kas nutinka šeimos branduolyje. En el primero nos centrábamos en una pareja de ancianos donde ella enfermaba de Alzheimer. Aha, vienas spektaklis mūsų kalba apie mažą šeimą, apie porą, kurios vienas narys susirga Alzheimeriu. En el segundo contábamos la historia de un anciano y de la incomunicación que existía entre las 3 generaciones, del abuelo, el hijo y la nieta. Kitame spektaklyje kalbame apie kartų nesusikalbėjimą ir apie seno žmogaus problemą, kada tikrai žmogus tiesiog nebesusikalba su savo kitomis kartomis, su savo artimaisiais. Y en este espectáculo, esta vez también quisimos, no de una manera muy consciente, pero bueno, quisimos adentrarnos en una familia que llega a este límite, ¿no?, que hemos visto esta noche. O šį kartą pasirinkome mažą šeimą, kuri įlendame į jos vidų ir pasiekėme tam tikrą kraštą, pakraštį. Iki pakraščio nueiname. Porque de alguna manera todos tenemos una familia, todos entendemos lo que es ser hijo, todos podemos sentirnos identificados con los... Tai visi turime šeimas, visi suprantame, ką reiškia turėti vaiką ir kaip reikia dėl jo aukotis. Podemos sentirnos fácilmente identificados con estos personajes y con esta historia. Manau, kad daug kas gali susitapatinti su šitais personažais ir su šitą istoriją, pamatyti kaip savo istoriją. Y bueno, también porque el hecho de tener tu propia compañía te da la opción de hablar de las cosas que a ti como persona también te inquietan, ¿no? Ir mūsų buvo idėja tokia, kad nepaliktų ne vieno ramaus, ne vieno nepaliktų ramybėje, kad visi kažką atrastų, kiekvienas savo. Y a nosotros, porque la raíz de este espectáculo fue la imagen de un hijo que pega a su madre, nos inquietó mucho, quisimos comprender cómo una familia puede llegar a este punto, ¿no? Įkvėpimas buvo, kai pamatėme vaizdinį, pamatėme tiesiog vaizdą, kaip neįgalus sūnus muša savo motiną. Ir buvo taip tikrai labai sunku. Ir mes bandėme įsivaizduoti, kaip šeima iki to turėjo ateiti, ką norėjo išgyventi. Y fue a partir de ahí como fuimos construyendo la historia, porque la historia la construimos entre los 3 actores y el director. Ir po truputį kūrėme tą istoriją, lipdėme tą istoriją, 3 aktoriai ir režisierius.
en un proceso de 2 años y medio, con 8 meses de ensayo repartidos en 2 años y medio. Per 2,5 metų daugybę bandymų, daugybę tiesiog naujų pamastymų, naujų posūkių. Yo creo que estoy respondiendo bien. El público está contento. Sako, atrodo, labai daug pasakojam, kai aš verčiu. Bet mūsų kalba. Gal labai pasakau daugiau skambi. negu jie. Nuestra lengua es muy rica en palabras. Y todas las grandes historias épicas, todas las tragedias griegas son historias familiares. Sí. Taip, ir visos istorijos, grįžtant prie spektaklio, tai visos istorijos prasideda šeimoje. Claro, todo lo social, todo lo épico, todo está dentro de una casa, ocurre dentro de una Visa casa. epika, visa didžioji istorija nutinka būtent mažuose namuose. Quizá Galbūt. si pudiésemos colarnos en la familia de Donald Trump, podríamos entender algo de lo que hace. Jeigu pabandytumėm įsiterpti į Donaldo Trumpo šeimą, gal irgi bandytume kažką suprasti. Bet abejoju, ar mes ten rastume ryšį. Pero Jonas dice que a duras penas no encontraremos una conexión con ellos, con Donald Trump. Sería muy Piniginė difícil. Al menos entender. Ai, bent jau suprasti, sako, bent jau suprasti. Suprasti tikrai taip galėtume pamėginti. Ir iš tiesų stebint jūsų spektaklį ir stebint tą simbolį meilės pagalvėlę, Ajá, cuando observamos el espectáculo, vemos esta almohada en forma de corazón con manitos. aš galvau, kiek meilė gali atlaikyti Yo pienso, ¿cuánto puede soportar el amor? ir kaip jūs apibrėžtumėte tą meilę ir jos ribas šeimoje. Ajá, ¿y cómo pueden decir qué es el amor en la familia? Sunkių klausimų pasiruošiu. Yo no sé si puedo contestar a esta pregunta sin llorar. Nežinau, ar aš galėčiau atsakyti šitą klausimą neverkdamas. No, claro, la obra se llama Forever Vaidinimas vadinasi amžinai, por muchas razones, ¿no? dėl daugelio priežasčių. Una de ellas es Forever, este amor que creemos que va a ser para siempre, ¿no? Pirma iš priežasčių tai yra ta meilė, kuri galvojam, kad bus amžina, Pero luego la vida bet vėliau nutinka gyvenimas. hace con nuestra fantasía lo que quiere. Taip, ir mūsų fantazija kartais prasilenkia su tikrove. Y hay otros compromisos Ir yra kiti sprendimai, que quieras o no, son forever, kas yra irgi amžina. como la paternidad o Na, pavyzdžiui, kaip tėvystė. Entonces, el amor, no, si supiésemos, o sea, yo personalmente, si tuviese respuesta a eso, no estaría haciendo teatro. Jeigu aš turėčiau atsakymą, kas yra meilė, aš turbūt nevaidinčiau teatre, nedaryčiau teatro. Porque al final tratamos de entender, ¿no?, la naturaleza humana con todas sus incoherencias, con todas sus virtudes, con todos sus defectos. Nes vis dar bandome suprasti, kas tai yra žmogus, kas tai yra gyvenimas, su visomis tiesomis, su visais defektais. Entonces, me han contado que hay gente a la que le ha ido bien. Sako, kad yra žmonių, kuriems pasiseka. Así que hay que tener esa esperanza. Vis dar laukiu. Pero sí, también es cierto que, por ejemplo, ¿no?, el cojín, ¿no?, la almohada del corazón, al trabajar con máscaras, sin palabras, los símbolos son muy importantes. Taip, ir dirbant vien su kaukėmis be žodžių, aišku, šita pagalvėlė tai yra vienas iš svarbiausių simbolių. Tai simboliai. Y eso lo hacemos mucho, tomar mano de objetos o acciones reconocibles por el público que no son únicamente una almohada o un cojín, sino que en un momento es la relación de pareja, ¿no? Aha, taip, ir tikriausiai atkreipėte dėmesį, žiūrėdami pas spektaklį, kad tikrai ne tik tai pagalvėlė. Yra daugybė simbolių, tokių kaip paėmimas už rankos, kaip bendravimas poroje ir tokių, kur un poco voy a decir más. Porque, bueno, yo también observaba este espectáculo y vi muchos símbolos que nosotros tenemos los mismos. Claro. Y tenemos otros que solamente podemos predecir, porque
intuitivamente. Son otros símbolos, por ejemplo, la naranja. Nosotros no tenemos esta media de naranja como símbolo de familia, pero yo creo que los espectadores aceptaron perfecto. Claro, porque en español encontrar Espera, el amor es tengo que encontrar... decir que dije, Perdón. pasakysiu, ką pasakiau ispaniškai. O tai mes čia kalbėsime toj visi scenos tarpusavėje. Tai kalbant apie simbolius, tai tikrai buvo simbolių labai daug spektaklyje, aš irgi jų pažiūrėjau ir pagalvojau, va dabar publika, kiek tų simbolių atpažįsta, kiek nujaučia intuityviai, nes tokie simboliai, pavyzdžiui, kaip apelsino perlaužimas per pusę. Apelsinas tai ispanam yra būtent suradimas savo antrosios pusės. Apelsinas yra šeimos, kaip tvirtos neatsiejamos šeimos, dviejų žmonių susiklijavimo, tos dvi apelsino pusės yra simbolis. Ir kai jį perlaužia, tai reiškia, viskas jau čia šeima yra išdraskyta. Ir aš galvoju, vat kaip mūsų publika priima, kai nežino šito simbolio reikšmės. Nes tas simboliais, tokiais plikais, tai simboliais buvo žaidžiama visai nemažai. Claro, en español, por ejemplo, encontrar la pareja, ¿no? La pareja, el amor de tu vida, es encontrar la media naranja. Sí, aclaré un poquito al público, porque ellos lo sabían. Claro, claro. Y bueno, que eso, que a veces estos símbolos, pues efectivamente el corazón, ¿no? Al principio está muy cuidado, después está olvidado, luego está pisoteado, Sí, maltratado, como la propia relación. Sentarse en el corazón. Tai žaidimas su tuo simboliu, su, sakykime, širdies simboliu, nuo pat pradžių, iš pradžių įsaugoma, dovanojama, paskui jau ant jo sėdamasi, kaip saugumo pojūtis ar ne, pakišama, galų gale sumindoma, sudraskoma, siuvama, bandoma sulopyti. Tai ta žaidimas su simbolius irgi spektaklio dalis yra. Ačiū. Tai norėčiau paklausti, gal žiūrovai turit kažkokių klausimų, mes taip įsibėgėjom, žinot, tai galbūt jūs kažkokių turit klausimų, drąsiai klauskite. Pues si tienen preguntas de espectadores, porque nosotros ya como compartimos muy bien, mes jau labai neblogai čia bendraujame ant scenos. Taip, bet aš nematau nieko, čia taip šviečia. Taip. Aš norėjau paklausti, ar istorija, kaip sakė, buvo... Palaukit sekundę į mikrofoną, Aš labai garsiai kalbu, transliacijos žmonės girdėtų. Norėjau paklausti, ar istorija buvo fiktyvi, lyg tai užsiminėt, kad lipdėt ją detalę po detalės, bet aš dirbu su šeimom ir dirbu su neįgaliais vaikais. Ir man ta istorija apie vaikelio laukimą, paskui problema, sakykime, jeigu yra fizinė ar protinė negalė ir šeimos išrimas tame kontekste yra labai gerai pažįstama. Tai man tiesiog jautėsi, kad tai buvo tikra istorija, o nesukurta iš atskirų kažkokių fragmentų. Tiesiog įdomu. Ella trabaja con las familias que tienen los niños con incapacidades mentales, incapacidades físicas, y dice que parece que esta historia es muy de verdad, muy verdadera, porque ella reconoce de su trabajo muchísimas historias muy iguales. Acho. No, muchísimas gracias porque claro, no es un espectáculo sobre la discapacidad. Tai nėra spektaklis, ačiū už klausimą, tai nėra spektaklis apie negalę. Pero cuando incluyes dentro de una historia un rasgo de este tipo, Bet kai į istoriją įtrauki va tokią riziką, tokio tipo riziką, asumes una gran responsabilidad. pridedi labai daug atsakomybės. Entonces, y claro, da cierto pudor, ¿no? Duoda papildomų galių. Que la ficción no traicione la realidad. Kad fikcija neužgoštų realybės. Entonces, para nosotros que el niño tuviera una discapacidad era algo necesario. Mums, kad vaikas turėtų negalę, buvo reikalinga tiesiog. Para no juzgar a unos padres sobreprotectores. Kad negalėtumėm teisti tiesiog tų tėvų, kurie super saugo tą vaiką. Y a un niño tirano, y a un niño que ejerce la tiranía. Ir vaikas tironas, kuris išauga į tironą. Pero queríamos mantenernos, rigurosos con lo que estamos contando, ¿no? Tačiau norėjome išlikti teisingi tuo, ką pasakojame. Entonces, escuchar de ti que es un buen reflejo de la realidad nos relaja muchísimo. Ir išgirdę jūsų klausimą, tikrai esam dėkingi, nes mums tai leidžia atsipalaiduoti, kad pavyko. Gracias.
Pero sí era muy, muy, muy importante para nosotros que en la historia no hubiera unos culpables claros. Mūsų istorijoje buvo sumanimas toks, kad nebūtų aiškių kaltininkų, Sino que se pudiera entender a todos los personajes, kad būtų galima suprasti kiekvieną personažą atskirai. en sus aciertos y sus errores. Taip, ir tiesas, ir teisybę, ir klaidas. Galbūt dar turime klausimų? Taip. Man įdomu, kai aktorius vaidina ir mes matome veidą, kaip jis jaučiasi ir dabar visai kitaip, kaip aktoriai jaučiasi, kai jie nusiema kaukės ir išeina. Bet koks yra skirtumas ir kaip apsinuogina, išeina ir pasirodo, kad mes esame tokie, ta pusė, kaip jie tą jaučia. Me parece muy interesante cuando actor acciona en la escena con máscara y después quita la máscara. ¿Cómo él se siente? ¿Como desnudo? Muy interesante preguntar este sentido. Cuando quitan las máscaras y ven a participar, a hablar con la gente, ¿cómo se sientan ustedes? El público dice, tienen la cabeza muy pequeña. Paprastai publika sako, kad, oho, kokia maža jūsų galva. Bueno, Sí, sí. Has mencionado si nos sentíamos desnudos y eso es algo que a veces sentimos cuando ensayando nos quitamos la máscara para... Aha, kartais, kai treniruojamės, kai repetuojame, mes nusimame tą kaukę, tai tada tikrai jaučiamės nuogi. Es verdad que a veces es necesario durante el proceso de ensayos quitarnos la máscara también para que el director vea si nosotros desde dentro estamos entendiendo lo que sucede. Kartais tai reikalinga, labai reikalinga, kad režisierius suprastų, ar mes vidumi suprantame, ką mes norime parodyti. Porque llevar máscara no significa que debajo de la máscara estemos neutros. Nes nešioti kaukę, užsidegti kaukę, tai tikrai nereiškia, kad po ją esame neutralūs ir nieko nejaučiame. Lo que le pasa al personaje tiene que transitarlo el actor, ¿no? Nes tai, kas nutinka personažui, turi pereiti per aktorių. Pero es verdad que a veces nos da pudor, ¿no? En los ensayos pues es quitarse, me la voy a poner ya. Bet kartais, sako, būna tikrai tokių momentų, kada norisi nenusimti, o užsidėti atgal greitai tą kaukę. Pero luego encontrarnos con vosotros y quitarnos la máscara para poder hablar con vosotros es un placer. Tačiau, aišku, pasibaigus spektakliui, kai galime kalbėti su jumis, tai tikrai nusimti kaukę yra vienas malonumas. Y además es muy interesante, sobre todo, escucharos qué os ha sucedido, si os ha llegado la historia. Ir aišku, labai yra malonu ir reikalinga girdėti jūs, kaip jūs paveikė šitą istoriją. Este espectáculo es relativamente nuevo, es el último que hemos estrenado hace 2 años. Ir tai yra naujas spektaklis, tik 2 metai jam yra. Fuera de España creo que es el 4º país que visitamos. Tai yra 4. šalis už Ispanijos ribų. De manera que todavía estamos viendo cómo en cada país se recibe la historia. Ir labai įdomu stebėti, kaip kiekvienoje šalyje skirtingai priimama ta pati istorija. Así que, bueno, escucharos pues es muy interesante. Ir tikrai Me callo para escucharos. Jūs girdėti tikrai mums yra labai labai įdomu. Tad gal kažkas norėtų pasidalinti savo mintimis, kaip jaučiatės po šio spektaklio, ką išsinešat, kokias mintis, kokius klausimus galbūt. Taip, gerai. Tienen preguntas, más preguntas. Mielai, prašom. Labą vakarą. Buenas noches. Mums gastroliuojant už Lietuvos ribų, kartais būdavo taip, kad pajusdavom publikos reakciją tokiose vietose, kur Lietuvoje nesulaukdavom. Ajá, trupuchuca. Cuando nosotros, él también es productor y actor, cuando van a otros países, a veces tienen reacciones de público en estas partes donde en Lituania nunca público reacciona. Tai labai įdomu būtų sužinoti iš jūsų, ar
čia buvo bendraujant su publika kažkokia, ta ryšio, ieškant ryšio su publika, buvo kažkokia reakcija, kurios nesitikėjot. Nors jūsų istorija yra labai universali. No, observando que la historia de ustedes es muy universal, quisiera saber, ¿hubo algún momento que nuestro público, nuestros espectadores reaccionaron diferente de otros países? ¿Y en dónde? ¿En qué parte? Bastante universal, ¿no? Hemos sentido que el público reaccionaba Aišku, jautėme labai stipriai publikos reakciją y sentíamos como que entendíamos de la misma manera. ir jautėme, kad tikrai vieni kitus suprantame tuo pačiu būdu. En ocasiones nosotros notamos como diferentes caracteres. Kitaip reagavo Lietuvos publika, Klaipėdos publika. Hay países donde igual la comedia pues la viven de una manera más discreta, no tan expresiva. Kai kur žmonės, kai kuriuose šalise kitose ekspresyviau reaguoja kaip į komediją, o kai kur kaip tik žymiai šalčiau, nereiškia emocijų. Las escenas de contenido sexual o insinuaciones sexuales también se pueden recibir de manera diferente. Ten, kur yra seksualumo scenos, taip, tai irgi labai jaučiasi skirtumas publikos reakcijos. Sí, públicos más expresivos o más discretos, pero hemos sentido que la entendíamos de manera parecida. Taip, bet čia aišku, publika kartais reaguoja audringiau, kartais šalčiau, bet su jūsų publika jautėmės kaip labai susikalbėdami. Sí. Maždaug Os tam pačiam hemos lygmenį. sentido cerca. Arti, sakė, esame labai arti pagal pojūtį. Ačiū. Digne, aš galiu klausimą tavo. Nu, apie kaukės. Ne. Ole. Kalbėjom su kolegė apie spektaklį. Sobre el espectáculo. Ir žiūrint visą spektaklį, skirtingose situacijose kaukė yra ta pati. En diferentes situaciones, en toda acción, la máscara es la misma. Bet tu, kiekvienoje situacijoje, tu matai skirtingą emociją. Pero que parece que en cada situación tú ves diferente emoción. Tai bet įdomu, kaip jūs kūrėte tas kaukės ir ar tai kaip tik gavosi spektaklio judesiai tai papildė ir mums sukūrė tas emocijas, mes savo vaizduotį, ar apie tą ieškojimą kaukės? Muy interesante cómo alcanzaron este efecto o usaron adicionales movimientos de cuerpo o la misma máscara es tan trabajada que tiene más que la máscara. Jo, kaip čia yra, kad mes tas emocijas matom? ¿Cómo nosotros podemos ver las emociones de personajes? Bueno, nosotros decimos a menudo que en este tipo de espectáculos el público es muy activo. Mes tikrai galime patvirtinti, kad tokio tipo spektakliuose publika tikrai yra labai aktyvi. Y que la magia sucede no solo por lo que hacemos, Ir magija atsitinka ne tik dėl to, ką mes darome, sino que porque vosotros también como público completáis lo que falta. O todėl, kad jūs kaip publika pridedate tai, ko trūksta. Esperamos que sin esfuerzo, Manom, kad tai tam nepareikalavo per daug jėgų, pero natūraliai pavyko. sí, pero como decíamos al principio, de alguna manera vosotros vais poniendo las palabras y las emociones, ¿no? Taip, tiesiog emocijų mes perteikėme žodžius ir jūs tikrai pagavote. Así que creo que es un trabajo que se hace entre el público, los actores y la propia máscara. Ir tai yra darbas, kuris yra daromas aktoriaus, publikos, jis yra padalinamas ir pačios kaukės. Gracias. Ar atsakė Jonai tau į klausimą? Nelabai. Reikės ieškoti. Gerai, galbūt dar No turime... respondieron directamente, él tiene que buscar mismo. Su propia máscara. Turėsit ieškoti pat savo kaukės, dabar galvoti, kaip padaryti. Ačiū. Aš turiu du klausimus, vieną gal nerimtą, o kitą rimtą. Tengo dos preguntas, una seria y otra no tanto seria.
Tai pirmas, aš buvau tikra, kad vaidina daugiau žmonių ir man smalsu, po kiek kartų jūs pakeisdavot tos veikėjus kiekvienas? Ella pensaba, igual como yo, pensaba que están participando más actores. ¿Esta es la pregunta seria o la no tan seria? Ar čia tas rimtas klausimas, ar nelabai rimtas? No seria. Es que tenemos más actores escondidos. Ai, sakė, turi paslėptų aktorių. Okay. Estos que no se mueven. Sí. Tokių, kur nejuda. No, es verdad que forma parte un poco de la magia. Tai irgi yra teatro magija, tai yra dalis teatro magijos. La velocidad con la que cambiamos de personajes, ¿no? Greitis, kokiu greičiu mes pakeičiame personažą. Eso nos obliga a que no solo la coreografía no solo es lo que el público ve. Choreografija, tas jų žaidimas yra ne tik tai, ką mato publika. También somos nosotros detrás cambiándonos de ropa en 3 segundos. Taip, mes per sekundę pasikeičiame drabužius, Modificando el espacio. keičiame vietą patys, Y, erdvę. claro, hay otra obra detrás de las paredes. Ir už sienų yra kitas veiksmas. Y fue también, fue un gran desafío tratar de ir al límite con esto, ¿no? Realmente estamos al límite, los cambios son tan rápidos que estamos al límite de cualquier pequeño fallo, es un desastre. Ir iš tikrųjų, kai tie pokyčiai, tie pakeitimai yra tokie greiti, tai yra sekundės reikalas, kad bet kokia klaida gali sužlugdyti spektaklį iš tikrųjų, nes taip greitai viskas vyksta. Nuestro director nos decía, ¿podemos probar a que ahora aparezca el padre, por ejemplo? Mūsų režisierius pasakė, o gal pabandykime, kad pavyzdžiui ateina tėvas, ar ne, kažkokiu momentu. Entonces decíamos, no, Edu está haciendo esto, yo estoy haciendo tal. Ir dėja, tuo metu tėvo nebuvo laisvo, nes vienas darė vieną, kitas darė kitą ir tuo metu niekas negalėjo būti tėvas. Imposible. Neįmanoma tiesiog buvo. Entonces nuestro director decía, ¿podemos probarlo? O režisierius vis tiek sako, o gal galėtumėm pabandyti? Y lo hacíamos. Ir vis tiek padarėm. Okay, bravo. Ir antras klausimas apie spektaklio pabaigą. El final del spektaklio. Nes kažkaip viskas eina nuskaudyn, liūdnyn, sunkyn. Ir aš tą pačią pabaigą priėmiau viltingai. Ella tenía esperanza que vamos a ver alguna solución, porque todo va para abajo, para abajo, para abajo. ¿Y no la has encontrado? Ar radote sprendimą, Aš priėmiau viltingai. Ella recibió con esperanza. Quedó con esperanza. Ir man įdomu, kokios jūsų yra fantazijos tai šeimai. Interesa, ¿qué fantasía tienen ustedes? ¿Cómo pueden seguir? ¿Cómo sigue este? Tiesiog smalsu. Por curiosidad. Bueno, el final es justamente como lo acaba de describir. Deja, pabaiga tai nėra tada, kai jūs matėte. Es el primer momento de la función Tai yra pirmo veiksmo pabaiga, donde los 3 personajes se paran y se miran. kai visi 3 personažai atsistoja ir pasižiūri vienas į kitą. Y a partir de ahí cada uno podemos imaginar. Ir nuo tos vietos kiekvienas iš mūsų galime įsivaizduoti. Pero nosotros no tenemos una versión sobre qué ocurre en el futuro. Mes nededame daug pastangų ir nenorime matyti, kas toliau nutiks. Va čia ir sustojom. Pero sí es verdad que necesitábamos también ya no tanto como creadores, sino como personas. Tačiau aišku, ne kaip kūrėjai, o kaip asmenys, kaip žmonės, mums reikia. Necesitábamos esa mano, ese rayo de esperanza. Mums reikia tos rankos, mums reikia to žvilgsnio, to atsisukimo. Y es verdad que era difícil cuando pensábamos en el final, en un posible final. Ir tikrai buvo sudėtinga, kai galvojame apie galimą pabaigą. Era difícil ofrecer una
solución, buvo labai sudėtinga pasiūlyti sprendimą, kažkokį sprendimą. claro, sin resultar moralista, ¿no? Neieškant moralo, nepaliekant kažkokio moralo. Entonces, yo creo que como dice Edu, nos encontramos con que lo principal es el primer paso. Taip, ir kaip sako Edu, sutinku, kad radome tą vietą, kai žengėme pagrindinį žingsnį ir va čia galėjome sustoti. Porque eso ya es muchísimo. Vernos, escucharnos, ya es mucho. Nes po to būtų labai daug visko. Y sin eso, O be to, sin llegar a ese punto de inflexión, be šito taško sustojimo, be šito no, stop kadro, claro, no es posible ningún cambio. Entonces neįmanomas joks kitas pokytis. es la posibilidad Tiesiog čia yra galimybės taškas, de que algo cambie. kad kažkas pasikeis. Estamos de acuerdo. Sutinkame visi, ar ne? Gal dar kažkas turite klausimų? Quintinelgo, más para decir? Iš tiesų, aš labai džiaugiuosi, kad ir ten buvo pabaiga. Estoy muy feliz que el punto del final fue en el mismo punto. Ir aš pagalvojau, kad apie meilę iš tiesų, Y absoliučiai. yo pensé mucho sobre el amor. Ir aš atsiminiau, bus labai juokinga, aš atsiminiau Love is gumas. Kramtomasias. Él recordó mucho, recuerden chicles, lavis, chicles antiguos con papelitos, con dibujitos por dentro. No sé por qué Jonas recordó esto. Ir ten yra, ir aš pagalvojau, ten vis laik būna kažkokia tekstas. Siempre hay en este chicle, cuando abres, hay un texto. Ir aš galvojau, kad meilė yra maloninga, Y que el amor es con placer. negailestinga. Čia prasideda dabar jau poezija. Amor es Žiauri gali cruel, cruel. Ir tuo pačiu atlaidė. Y también que perdona todo. Tai man labai įdomu, jeigu jūs norėtumėt, kad žiūrovai kažką išsineštų po šio spektaklio, koks tai būtų galbūt vienas žodis, sakinys, klausimas ar jausmas. Pero Jonas quiere una palabra, una frase o un sentido, pero en palabras que quieren que lleva con todos participantes, todos observantes, espectadores, con ellos, saliendo de esta sala, de este teatro. En una palabra, en una frase, pero en palabras. Arba viena frazė, arba, ¿Qué se llevan con ellos? arba žodis, arba jausmas. O algún sentido, o alguna palabra, o alguna frase. Achu. Muy buena solución. Labai geras sprendimas buvo. No, thank you. Digo, perdón, se me va. No, nos hemos sentido muy bien acogidos por el festival, Jaučiamės labai šiltai priimti šito festivalio, por toda la organización. visos organizacijos. Ha sido un gran trabajo traernos, además de toda la programación que tienen dentro del festival, Ir manau, kad tikrai buvo didžiulis darbas atsivežti čia, priimti mus su visu tuo, ką darote dėl šio festivalio, visas tas darbas, kuris vyksta. con el equipo técnico ha sido Su todo facilidades. techninė grupė, techninė komanda, padaryti viską, kad būtų puikiai. Y es verdad lo que ha dicho Edu, que hemos sido muy acompañados por este público. Ir kaip Edu ir sakė, kad tikrai jaučiamės labai, labai priimti šitos publikos. Os hemos sentido, os hemos visto y hemos hecho este viaje juntos. Ir tikrai jaučiamės, kad esame kartu čia su jumis kaip jūsų dalis. Y eso pues da sentido a nuestro trabajo, ¿no? Ir aišku, tai vertina, tai duoda jausmą, kad mūsų darbas tikrai yra tai, ką darome puikiai. Y me encanta vuestra lengua. Ir man labai patinka jūsų kalba. Tai gerai, kągi dar kartą paplokime nuostabiai Aplausos, kūrybiniai komandai, aplausos más. padėkokime jiems Muchos aplausos, muchas gracias. o jums palinkėsiu, kad susitiktume kituose teatrium spektakliuose. Y Gerą vakarą. desea que nosotros con el público encontramos en otros espectáculos de este proyecto. Una cosa, Andrei Dorin y Solitudes
lo curioso es que nos seguimos girando con estos dos espectáculos. O sea, seguimos girando, llevamos 15 años girando con Andrei Dorin. Su Andrei 10 Dorin, años su girando kitais con dviem Solitudes. spektakliais, jie dirba 15 metų. Así que esperamos volver con alguno de estos dos Ir su muy tais dviem pronto. tikrai labai norėtų grįžti ir parodyti tai, ką jie yra sukūrę dar mums. Tai čia teatrium organizatoriams Dar, dar. šitą idėją. Gracias.